Koža je naš najveći organ i sve što nanesemo na nju vrlo brzo ulazi u krvotok i dolazi do svih stanica organizma. Koža se njeguje iznutra i izvana i stoga je za mladenački izgled važno odabrati kvalitetne prirodne dodatke prehrani i prirodnu kozmetiku. U tome će vam pomoći stručni Biotera tim kojeg čine magistra molekularne biologije, magistra nutricionizma i obiteljski aromaterapeut i svi smo i obrazovani fitoaromaterapeuti. Iza nas stoje brojne objavljeni stručni članci, održana predavanja i brojne radionice iz prirodne aromakozmetike. Biotera posluje već 11 godina i zauzima vodeće mjesto u Hrvatskoj u području aromaterapije i liječenja biljem. Jedan od proizvoda s kojim ćemo raditi na radionici pripreme kože za sunčanje je Monoi Tahiti, macerat cvjetova gardenije u kokosovom ulju. Polinežani ga koriste kao kozmetiku za kožu i kosu, kao masažno ulje te u tradicionalnoj medicini. Monoi Tahiti ima sladak i opojan miris, a idealan je za njegu svih tipova kože, ali se osobito preporuča za suhu ili vrlo suhu kožu sklonu nastanku bora jer pruža dugotrajnu vlagu nakon nanošenja. Čini kožu zdravijom i mlađom. Monoi je idealno ulje za njegu osjetljivog područja oko očiju. Kada nanesete Monoi na vašu kožu, ona postaje glatka i svilenkasta i ima zdravi sjaj. Djeluje umirujuće i pročišćavajuće. Koristi se i za njegu kose. Za Tahićanke je poznato da imaju prekrasnu kosu. Tajna njihove lijepe i bujne kose je upotreba Monoi Tahiti ulja. Ovo ulje je idealno ljetno ulje jer priprema kožu i kosu za sunce, njeguje kožu za vrijeme sunčanja i ima prirodni zaštitni faktor i može se koristiti i nakon sunčanja jer hidratizira i regenerira kožu i kosu. Pridružite nam se na našim radionicama i naučite izrađivati prirodne kreme za lice, maske, pilinge, prirodne dezodoranse, labelo za njegu usnica, krute i tekuće šampone, proizvode protiv celulita, proizvode za sunčanje i još puno toga. Naučite kojim dodacima prehrani njegovati kožu i kompletan organizam iznutra.